o hasi ko yimɓe moƴƴuɓe no jarribore e heɓugol rewɓe aaliɓe hara ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe jarribore e heɓugol rewɓe aaliɓe minen piihoy goy no ara ka amen landehoy ka gundoji si ɓe sifani kemen piihoy goo ko feƴƴata ka ɓeygureji a miijata ko ɗum no waɗa Konakiri few hara ko yimɓe moƴƴuɓe le jarriboraɓe rewɓe aaliɓe iɗen anndi hay annabaɓe ɓen heeɓi ɗum ka imam Qurtubi imam nani na imam Qurtubi tode ko ibnu rusdil jadd na ibnu rusdil hafid ko jaddi on tigi moƴƴinɗo on albayanu wa tahsil wa sarhu wa tawjih fi masail al mustakhraja hari ko qaadi molanaɗo o démissioni ka o acciti golle makko ɗen ka ñawore o wonti ka wallifagol defte fi jande nden fi wota gurdam makko ɗallanno joni hara o heɓali ko accana tagu ngum mo jokkitu ñawore mo marno almuɓe ko wata andude yerumu araynoɓe ka makko janngugol ñande goo ɓeygu makko ari fi haaju mum o wowli oya tawi no hilni ko janggata kon ɓay mettiti debbon o yeeyi o ƴetto e tindore ndiyan wari o wayri e ɗeri ɗin o wayli e ɗeri ɗin oya ɓanti ndaarimo o innimo ra'atti wa barakti wa ha hiya zikad amtarti ɗum fof ko hayr o inni a diggike a maƴi joni noon a toɓi o fanki bude yimɓe fof jooɗi ndarde debbo ndartay ko waɗi o ala yeƴade muñal ngal no dolni e makko on sa o waali ka ley koyɗe o tuubi o rutti o acciti kala ko boni yani ko noon debbo be jogori e muñal fi yo acciti ko boni kon yani hina ya haɓɓito a jogoramo ñande fi yo acciti ko boni no kasa jogoramo ñande o ronka acciti ko boni kon o nodda woɓɓe kadi o wallito e fi kadi ko boni kon haray koyen wattu yiili e sifa ɗen toɓɓe no woodi ha ko waɗata watte yiile muɗum haray joni noon en daroto ɗo woni woɓɓe no tori en du'a haray yimɓe no woodi wonɓe wadde ko moƴƴi hara koko moƴƴi ɓe woni wadde kamɓe ɓe faala wadde ko moƴƴi no woodi wonɓe ɓe sakkade haray kadi eɗen tori Allah yo wallu ɓe wonɓe wadde ko moƴƴi no ɓe eɓɓiri noon hiɓe faala wadde ko moƴƴi no woodi wonɓe ɓe sakkade yo Allah ronkin sakkoto ɓen walla ɓe kamɓe waɗa e ɓen ko moƴƴi kon haray en jonnay ɗo sa Ibrahima en ɓe du'ano en tori ɓe du'aɓe assalamu aleykum aray toujours en torki allahu subhanahu wa taala jogiiɓe miijoji moƴƴi ɓen fof yo Allah newinanɓe e jogiiɓe miijoji bonɗi ɓe yo Allah ittuɓe mum en torki allahu subhanahu wa taala sattendeji ɗi jamma o jogiiɗin yo Allah newinan en nawnaje ɗe yo Allah dikkin ɗum en torki allahu subhanahu wa taala luutodiralji ɗin kadi yo Allah fottin e hoore alqur'ana e sunna yo Allah hokku en timmode moƴƴere nde hiɗen iwa aduna ɓaawa ɗum yo Allah naado en jannatul firdaus wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad aray ɓe maaki yo mi hawju mi jannga ndi kaydi ɗo neɓi ko ɓe jonni min ndi kono hari no maakede haray ko honɗum wondema ko mawɓe ɓen e ka juulirde bambe to Sinthiou haray ka docteur Mouhammadou Wuuri Bari ka ɓe jannginta ɗon haray woni ko andini jama o wonde Mouhammad Salihu Diallo e jannoɓe jammaɓe Saykou Fawzane mana ko ɗum ɓe jamma kamɓe ɓeɗo Mouhammad Salihu Diallo ɓe jamma Saykou Fawzane haray no waɗude no waɗande en yewtere islamu yankore fi oɗo sonnajo adol islam mana fi sonnajo adol islamu o karama kojo ɗo woni wajade fi mum eno woniri noon hande fewndu ɗo haray noon jama on no tora senagol tawe nde yewtere no mari nafoore moƴƴa aray ko ɗum ɗo woni ko ɓe rerɗini ɗum ñalande gonde koye ala on mana ala rowo ɗo aray ko 16 heures fuɗɗoto ha e 19 heures si tawi Allah no hoddiri aray mo faamali ɗo ma faaminaki moƴƴi yo o yiltito o rutto o gollida e o numéro ɗo aray 621 48 48 80 ma siyona ɗum 669 54 54 04 09 aray ko ɗiɗo o ruttoto e mum fi yo heɓu ko laaɓi ɓuri ko mimmi yewtiɗo ko sallallahu wa sallam baraka ala nabina mamad goɗɗo no holliti ɗo téléphone makko no yani nder ga
mo hattojini yande yiiɗo o jonni tan. Assalamu aleykum.